Mwaramutse neza, hari amakuru akomeye cyane atugezeho muri rukera rw'itariki ya karindwi ukwezi kwa mbere 2026. Ndizera neza ko mumeze neza abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu bihugu byo ku mugabane Burayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Belgique ndetse na Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amakuru ababaje cyane atugezeho muri iki gitondo cyo ku itariki ya karindwi ukwezi kwa mbere 2026, ariko kandi n'andi makuru yihutirwa akomeje kugenda avugwa yaba kuri Madame Scovia Mutesi, umuyobozi wa RMC Rwanda Media Commission, ndetse hakaba kandi n'andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Uwitwa Depite Mukabunani Christine yatangaje amakuru akomeye cyane mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, ariko reka mbanze mbabwire amwe mu makuru ababaje cyane mbere y'uko tugera ku makuru avuga kuri Madame Scovia Mutesi ndetse na Depite Mukabunani Christine. Muri aya makuru atugeze rero muri iki gitondo kandi navuga yuko ari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka mbabwire ko hari amakuru atugezeho kandi avuga yuko hafi y'ibiro bya perezida wa Venezuela humvikanye urusaku rw'amasasu mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas. Hafi y'ibiro bya perezida humvikanye urusaku rw'amasasu menshi mu gihe ibintu muri icyo gihugu kandi bitarafata umurongo, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe Nicolas Maduro wayoboraga icyo gihugu n'umugore we witwa Flores bakajyanwa muri Amerika bashinjwa ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'iby'iterabwoba. Urusaku rwumvikanye hafi y'ibiro bya perezida wa Venezuela mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere, ndetse hari abaketse ko baba barabashakaga guhirika ubutegetsi bwa Delcy Rodriguez uri kuyobora icyo gihugu by'agateganyo. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga kandi agaragaza abasirikare benshi n'imodoka za gisirikare zikomeye ziri hafi y'inyubako za leta muri icyo gice, ndetse humvikanye urusaku rw'amasasu. Ibiro n'amakuru AFP by'Abafaransa byatangaje ko amakuru byahawe n'abari hafi y'ubuyobozi muri Venezuela avuga ko ubu ibintu byasubiye ku murongo, ndetse ko amasasu yumvikanye yaraswaga ari ay'ingabo za leta zarasaga hejuru kuri drone batazi zari zirimo kugaruka hejuru y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu nta muyobozi muri Venezuela kandi wigeze kandi atangaza amakuru kuri urwo rusaku rw'amasasu ngo avuge niba hari abafashwe n'icyari kigamijwe mu by'ukuri. Umutekano muri Venezuela nturasubira ku murongo nyuma y'uko tariki ya gatatu kandi Mutarama 2026 Amerika yagabye ibitero muri icyo gihugu ndetse kandi igatwara Nicolas Maduro wakibaraga n'umugore we Cilia Flores. Urukiko rw'ikirenga muri Venezuela kandi rwahise rushyiraho Delcy Rodriguez wari vice perezida ngo ayobore inzibacyuho y'iminsi 90. Maria Corina Machado utavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko ubuyobozi bwa Rodriguez bushobora kandi kwemerwa, ahubwo yahise ahamagara Edmundo Gonzalez ufatwa na bamwe nk'uwari watsinze amatora ya perezida wa Venezuela muri 2024 ngo abe ari we uba perezida w'iki gihugu. Hahise kandi haduka imyigaragambyo y'amatsinda mato y'abaturage nabo kandi bamagana ubuyobozi bwa Delcy Rodriguez, ndetse i Caracas mu murwa mukuru wa Venezuela hahuriye abaturage bashyigikiye Maduro bamagana ifatwa rye ndetse basaba ko asubizwa mu gihugu. Ku rundi ruhande Nicolas Maduro yagejejwe mu rukiko rwa Manhattan muri Leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akuye muri gereza ya Brooklyn ku itariki ya 5 Mutarama 2025. Atangira kandi ahakana ibyaha byose ashinjwa cyangwa se imushinja, ndetse avuga ko akiri perezida w'iki gihugu cya Venezuela, kimwe mu bihugu bikungahaye cyane ku bicuruzwa bya peteroli. Yari makuru akomeza kugenda avugwa muri iki gitondo muri rukera rwo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa mbere 2026. Mbabwire ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Felix Tshisekedi ashaka ko hatangira ibiganiro bishya bya Rwanda mu gihe akomeje kandi gutera umugongo ubuhuza bwa leta ya Qatar bwatangiye mu ntangiriro za 2025. Perezida Felix Tshisekedi yaherukaga kandi Rwanda tariki ya 14 Ukuboza 2025. Uwo munsi yahagiriye uruzinduko rw'amasaha make aganira na perezida wa Angola Lourenço Gonçalves ku byafasha uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubona amahoro. Ibiganiro bya Rwanda byaberwaga na perezida Lourenço byagaze mu Ukwakira 2024 ubwo intumwa za leta ya RDC zangaga kugirana ibiganiro bitaziguye n'iro rya AFCM 23.
byahuriranye n'uko Perezida Lorenzo yari agiye gutangira kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ni ukuvuga African Union mu rurimi rw'icyongereza. Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Essozima Gnassingbé niwe wamusimbuye ku buhuza, ariko nta byinshi nawe yagezeho kuko ibiganiro by'amahoro byimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar. Biteganyijwe ko tariki ya 15 Gashyantare 2026 ubwo inteko rusange ya African Union izaba yateranye, Joao Lourenço azasimburwa na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, bivuze ko kuva icyo gihe Perezida wa Angola azaba abohotse. Tariki ya 5 Mutarama kandi Perezida Felix Tshisekedi yagira uruzinduko muri Angola aganira na Joao Lourenço ku mutekano w'umurasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa ngo iki kiganiro gitandukanye na gahunda y'ibiganiro by'amahoro ya Doha ndetse na Washington, nubwo ibiro bya Perezida wa RDC bigaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi ashyigikiye ibiganiro bya Doha, bigaragara ko atakibiha agaciro kuko aherutse kwanga kohereza intumwa z'igihugu cye mu nama ebyiri zateguwe na Leta ya Qatar zari zigamije gusuzuma uko agahenge kubahizwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana we aherutse kandi gushinja Leta ya Qatar kwifashisha ijambo ifite n'amafaranga mu gutuma Amerika idafatira u Rwanda ibihano. Uyu muyobozi kandi yakomeje kurushinja guhungabanya umutekano wa RDC, ibirego byateye twatsi kenshi. Amakuru ava i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeza ko mu gihe Joao Lourenço ateganya kuva ku buyobozi bwa African Union, Perezida Felix Tshisekedi yamusabye gutangiza ibiganiro by'amahoro bishya bya Rwanda. Perezida wa Angola kandi arabimwemerera, amubwira ko agomba kandi kuganirizwa kugira ngo amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ahagarare. Mu bo Joao Lourenço ateganya kandi kuvugisha harimo abanyapolitiki bashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi batavuga rumwe n'ubutegetsi nabwo, ndetse kandi abamurwanya bakoresheje intwaro nka AFC 23, abanyamadini n'abo muri société civile. Bigaragara ko ibiganiro bishya bya Rwanda nibitangira bizaba bifite isura ibyaberaga i Nairobi mu gihugu cya Kenya mu myaka irenga 2 ishize, cyangwa se ibyasabwe n'amadini by'umwihariko Kiliziya Gatolika n'itorero rya Anglikani. Kuri AFC 23 kandi byaba bifite imbaraga nk'ibya Doha kubera i Rwanda haganirirwa ibibazo rusange by'abanyekongo ibyihariye bireba nko kurekura imfungwa. 700 zayo ntibyibandweho cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ikaze kandi kuri amakuru yacu ku buryo burambuye nk'uko nabibabwiye. Hari n'andi makuru kandi avuga kuri Madame Scovia Mutesi, umuyobozi wa Rwanda Media Commission, urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura, ndetse na Depite Christine Mukabunane, ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko uwitwa Scovia Mutesi uri umunyamakuru akaba imazemo igihe kitari gito, ndetse kandi akaba n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura. Akaba hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cya Akadomo.com ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 26 igira iti gukurikirwa na Perezida Paul Kagame mu bimutera ingabo mu bitugu. Ni ikiganiro na Mutesi Scovia. Mutesi Scovia uri umunyamakuru wakomeye cyane mu Rwanda wanashinze Mama Urwa Gasabo TV, yagaragaje ko gukurikirwa na Perezida Paul Kagame byahinduye imikorere ye. Bigarutseho mu kiganiro na Igihe Sports Club, avuga ko kuva Perezida Paul Kagame kandi yamubwira ko ajya amubona ku mbuga nkoranyambaga byamuhaye umukoro wo gukora ibintu biri ku rwego umukuru w'igihugu areba, ndetse no gushyira imbaraga mu gukomeza inkuru zijyanye n'abaturage. Yagize ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ati kwemeza ko ankurikira ku mbuga nkoranyambaga kuko icyo gihe nari narashinga televiziyo nakoreraga kuri YouTube. Icyambere nishyizemo ko niba anzi ubwo abo ayobora bose baranzi, kandi byaranshimishije ndetse kandi birantungura. Ikindi gikomeye ni akazi gakomeye cyane yampaye ko gutekereza ati ko niba Perezida ankurikira nkwiye kuba mvuga ibintu yakurikira. Yangize ku rwego rwo gukomeza mpanganye ndetse no gukora ibyo yakumva niba ari inkuru nakoze nkakora ifite inyungu rusange ku baturage mu Rwanda. Mutesi Scovia ni umwe mu bamaze kumenyekana mu gukora inkuru zo ku rugamba, by'umwihariko iyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo yarabajijwe impamvu yahisemo izi nkuru zitamenyerewe cyane mu Rwanda, Mutesi Scovia yavuze ko ari ubugwari ati gukura inkuru mu bitangazamakuru bya kure kandi intambara imwegereye kubirusha. Ati iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo iri mu marembo yacu. Ni ibintu bigayetse kubona inkuru iri ku irembo iwacu tukayikesha Al Jazeera iri Doha.
twabuze ubitubwira ariko n'ubugwari. Ikindi rimwe na rimwe kandi aba banyamahanga bajya bavuga inkuru zacu mu nyungu zabo ariko ukuri kw'ibiri kuba nta guhari. Mutesi Kovia kandi azwi mu nkuru zivugira abaturage ndetse no kugaragaza abayobozi bakoze nabi. Ubwo yarabashijwe ikimutinyura kuzikora ndetse no guhangana abakomeye yavuze ko mu gihe Perezida Paul Kagame akiri perezida atazahwema kubikora. Mu magambo ye ati niba hari ikintu cyiza muri iki gihugu ni ukwirukankana igisambo. Ati Kagame apfa kuba akiri perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibisambo ati mbijya inyuma ati kuko impamvu niyo cya ngubanura kikajya kandi kumitana cyajya kubikora nacyo kitabuze undi ugifata. Abantu rwose ati batinya ibisambo bafite ikibazo ati kuko twaba tugifite ati uturwanaho. Ntabwo nzi uko ibihe biha ibindi ariko mu gihe tugifite uburyo mu bitangire hakiri kare ati kuko muratinda ati bikadukurana. Ayo ni amagambo rero ya Scovia Mutesi yavuze ko ubwo Perezida Paul Kagame rero yamubwiraga ko amukurikira ati byamuhaye umukoro ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero nk'uko nabibabwiye kandi nababwiye ko turaza kugaruka no kuri Madame Christine Mukabunani, ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'ishyaka rya PS Imbera kuri Depite Mukabunani Christine yavuze ko atumva impamvu yo gufunga imodoka mu gihe uwari uyitwaye asanganywe igipimo cya alcool mu mubiri kirenze 0.80. Ibi ni bikubiye kandi mu itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda mu Rwanda ryatowe n'abadepite ku itariki ya 5 Mutarama 2026. Mu ngingo 45 zigize iri tegeko, iya 18 niyo yateje impaka cyane mu badepite ubwo bayisuzumaga ndetse no kuyitora. Abadepite kandi 9 barayanze, 3 barifata mu gihe yatowe n'abadepite 68. Ingingo ya 18 iteganya impamvu zitandukanye zo gufunga ikinyabiziga zirimo no kuba cyafungwa ku mpamvu z'iperereza ry'ibanze mu gihe umuyobozi kandi wacyo apimwe agasanganywa ibipimo cya alcool mu maraso gisumba igiteganywa n'itegeko. Depite Mukabunani Christine ubwo yaganiraga na Radio TV10 kuri wa 6 Mutarama 2026 yongeye kandi gushimangira ko atumva impamvu imodoka yafungwa. Ati ikinyabiziga kugira ngo kijye gufungwa kereka ariyo mahitamo ya nyuma asigaye, naho ubundi hari ibintu byinshi byatuma udafunga ikinyabiziga amakosa wayabonye. Yakomeje agira ati niba rero atwaye yanyoye alcool atugafunga imodoka, iriya modoka uba uyifungiye iki? Ko bayishyizemo mazutu cyangwa se lisansi batayishyizemo alcool uba uyifungiye iki? Yakomeje agaragaza ko nubwo iyo ngingo yatowe we atayemera na gato. Ahamya ko nk'uko bigenda kuwafashwe atwara ikinyabiziga adafite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga yemererwa guhamagara uyifite utwara imodoka yari afite, ari nako byari bikwiye kandi kugenda kuwafashwe afite alcool maraso aho gufunga imodoka ye. Yakomeje avuga ko nubwo rero iyo ngingo yasohotse mu itegeko atayemera ariko rigomba kandi gukurikizwa waba uryemera cyangwa se utaryemera. Ati niko bigenda iyo ritambutse utaryemera wowe icyo ukora ni ugukurikiza. Ati ni ukurikurikiza nta kundi kuko utarikurikije urahanwa nyine. Ubwo abanyarwanda babyumve ati ko iyo risohotse barikurikiza uko rimeze. Ati haba harimo rero icyo gusaba abanyamategeko bakaba kandi bazabiregera urukiko bigasubirwamo. Itegeko kandi rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda mu Rwanda ryatowe 100% kuko ryatowe n'abadepite 27 bari bitabiriye inteko rusange mu gihugu cy'u Rwanda. Rero n'amagambo akomeye cyane agarutsweho na Depite Mukabunani Christine, inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ni makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, babwira ko makuru akomeje kugenda avugwa muri rusange bari menshi cyane, ariko hari uwitwa DJ Toxic. Uyu nguyu asanzwe amenyerewe nk'uvangavanga imiziki, yitwa Shema Arnaud de Bosquel uzwi nka DJ Toxic wubatse izina mu kuvanga imiziki, agiye kandi kugezwa imbere y'urukiko ngo aburanishwe ku byaha akurikiranyweho.
Urubanza rwa DJ Toxic ruteganyijwe ku wa gatatu tariki ya 7 Mutarama 2026 saa 3 za mu gitondo mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Uyu musore uri mu maboko y'inzego z'umutekano yakozwe iperereza rishingiye ku mpanuka yakoze igahitana umupolisi w'u Rwanda. Impanuka kandi yabaye mu rukira rwo kuwa 20 Ukuboza 2025. DJ Toxic ahita acika ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ababonye iyo mpanuka babwiye ikinyamakuru cy'Akadomo.com ko DJ Toxic yayikoze ubwo yavaga mu Kiyovu mu masaha y'urukerera amanuka umuhanda wa peyaje yihuta. Umupolisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda. Kubera umuvuduko mwinshi cyane, DJ Toxic kandi yisanze mu kindi gisate cy'umuhanda yurira inkengero zawo, ahari umupolisi aramugonga. Imodoka yakomeje kandi gukurura umupolisi mu ntera ya metero zigera kuri 30. Bivugwa ko bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe yananiwe kugenzura imodoka aho kugonga ibyuma bizitiye ahari gukorwa imirimo y'ubwubatsi kuri uwo muhanda, akisanga yageze ku mupolisi w'u Rwanda. Mu iperereza ry'ibanze kandi byagaragaye ko DJ Toxic nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Yitwa DJ Toxic. Hanyuma rero umunyamakuru akomeza kugenda avuga, reka mabwire ko Minisitiri ushinzwe ubuhinzi ndetse no kwihaza mu biribwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Muhindo Nzangi Butondo. Uyu mugabo yandagaje bikomeye cyane igisirikare cy'igihugu cyabo n'ubutasi bwacyo, asobanura ko byikanga uruhande bihanganye bitewe n'ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro Minisitiri Muhindo yagiriye kuri YouTube channel ya Bosolo ndetse na Politike ati ku itariki ya 5 Mutarama 2026 yagaragaje ko mu ntambara leta ya RDC itsindwa harimo n'isakazamakuru, kuko nka mbere yuko ihuriro rya AFC 23 rifata ubutegetsi rifata umujyi wa Uvira, ingabo z'igihugu cyabo zari zahunze. Yagize ati reka ntanga urugero, ati ku ifatwa rya Uvira, ati batangaje ifatwa rya Uvira ariko M23 kandi yari kiri muri Uvungi, ati bakoze tweet bose bumva ko Uvira yafashwe, ati bava muri Uvira mu gihe umwanzi yari akiri mu birometero 30. Tariki ya 9 Ukuboza 2025 nibwo abarwanyi ba AFC 23 kandi binje mu mujyi wa Uvira bawuvamo nyuma y'icyumweru babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zabijeje ko ibiganiro by'amahoro kandi bigiye gukomeza. Minisitiri Muhindo yatangaje ko AFC 23 kandi ifite igisirikare gikomeye cyane ku buryo iyo Amerika itayisaba kuva mu mujyi wa Uvira ubu iba iri mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Ati ndagira ngo nkubwire ko iyo hatabaho ubutumwa bugufi bwa Marco Rubio bwaje bavuga ngo nitwishimye ntekereza ko tutaba turi kuvuga ibi ngibi. Ati baba bari muri Kalemi, ati kubera ko mu nzira nta kintu kinini ati cyarimo, ati tuvugisha ukuri ibyo byaduhaye umwanya wo kwitegura. Umuyobozi kandi yatangaje ko kuba AFC 23 itarafata ibindi bice atari ukubw'imbaraga ati nke z'igisirikare cyabo, ahubwo ko byatewe nuko Amerika yitambitse, ahamya ko imbaraga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi isigaranye ari za diplomasi gusa. Uyu ni Minisitiri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko nubwo bwose Perezida Felix Tshisekedi yabaye ikarakasa akavuga ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko n'abayobozi muri guverinoma ye baba bakomeza kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane. Hanyuma tukiri kandi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ntibishimiye ihamagazwa ry'umusirikare wagaragaje ko abayobozi bari inyuma y'umutwe wa Mabondo. Abaturage bahuye n'urugomo rw'inyeshyamba za Mabondo bagaragaje umujinya mwinshi cyane nyuma yo guhamagaza Kinshasa Capitaine Anthony Mwarushayi, umuvugizi w'akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC. Iki cyemezo kandi cyo guhamagazwa kije nyuma y'uko uyu muvugizi w'ingabo agaragaje ku mugaragaro ibivugwa ko ari umufatanyacyaha w'abanyapolitike bamwe mu ihungabana ry'umutekano muri Mai Ndombe, Kwango ndetse na Kwilu. Iki cyemezo kandi cyashyizwe ahagaragara, ariko ku rundi ruhande cyateje impagarara haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu turere twibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo. Mu kibaya cya Beteke cyane cyane kibasiwe n'urwo rugomo, abahotewe benshi cyane babona ko guhamagaza umuvugizi w'ingabo ari uburyo bwo guhagarika ihishurwa riteye isoni ku bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi gakondo wa Kwamf Stanley Ribiey yagaragaje neza ko adashyigikiye itabwa muri yombi cyangwa se guhana Captain Anthony Marushayi, ahubwo yahamagariye inzego zibishinzwe gusuzuma neza amazina yavuzwe muri raporo za gisirikare zerekeye ikibazo cy'inyeshyamba za Mabondo, nk'uko inkuru dukesha mediacongo.net ibivuga. Uko ibintu rero byifashe ubu ngo bigaragaza kutamenya inshingano z'uko Stanley Ribiey abitangaza, aho asanga abatumvikana
Tumvikana ko umusirikare mukuru kandi amagazwa kubera ko yatanze amakuru akomeye mu gihe ababigizemo uruhare bakomeye bakomeje kandi kwidegembya. Abaturage bo muri aka karere kandi bakomeje kandi gushyigikira cyane ingabo z'igihugu mu ntara zibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za Mobondo, mu gihe kandi bafata ingabo za FARDC n'igisiga cya Congo nk'ingabo ibakingira ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kugera ku mutekano urambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rero n'amakuru akomeza kugenda avugwa muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa, babwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati turwaniye nayo ku butaka twayinesha. Aya ni amagambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatangaje ko Uganda ifite ubushobozi bwo gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zaba zihuriye mu ntambara yo ku butaka gusa. Agize ati Museveni yabitangaje kuri wa 4 Mutarama 2026 ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, no kuvuga press conference. Ni ikiganiro cyabaye kandi nyuma y'amasaha make Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabye ibitero kuri Venezuela mbere yo guta muri yombi Nicolas Maduro wari perezida w'iki gihugu cya Venezuela. Ubwo umwe mu banyamakuru yabazaga Perezida Yoweri Kaguta Museveni isomo Afurika yakwigira ku byabaye kuri Venezuela, yasubije ko ibyabaye muri kiriya gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo atarabisobanukirwa neza, ariko ko yarimo abikurikiranira hafi nk'uko yagiye abitangaza. Bwana Museveni w'igihugu cya Uganda icyakora yavuze ko ibyabaye kuri Venezuela bishimangira icyuho kiri hagati y'ibisirikare by'ibihugu bitandukanye ku isi. Yavuze ko nka Amerika yakoze operasiyo yasize ifashe Nicolas Maduro kubera ko ingufu z'igisirikare cyayo zubakiye ku bushobozi bwo gukorera mu nzego enye zitandukanye zirimo inyanja, ikirere, isanzure n'ubutaka bitandukanye n'ibindi bihugu nk'uko yabivuze. Yavuze ko nubwo Amerika ifite ziriya mbaraga, Uganda ifite ubushobozi bwo kwinesha mu gihe baba bahuriye mu ntambara yo ku butaka gusa. Yagize ati ibikorwa by'abanyamerika muri Venezuela ntibirasobanuka neza, ntabwo turamenya neza mu by'ukuri ibiri kuba. Nubwo abanyamerika tubafite imbaraga nyinshi cyane mu kirere no mu mazi, ariko baje mu ntera ati ya bugufi ati ku butaka dushobora kubatsinda mu buryo bugaragara. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko nubwo Amerika ifite ubushobozi bwo kurwanira mu kirere, amazi n'isanzure, imirwano yo ku butaka igabanya ubwo bushobozi, ati bikaba kandi byatuma n'igisirikare gikomeye cyane gikubitwa mu buryo bugaragara. Ati kuri ubu bari kugerageza kuza ati ku butaka hateje ibyago cyane yemwe ndetse no ku banyamerika. Ati hariya uza hafi yanjye ati kubera ko nanjye wabonye intera ya bugufi, ati nshobora kandi kukugirira nabi cyane. Amagambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyakora yavuze ko nanone hari icyuho hagati y'ingabo za Amerika zirwanira ku butaka n'izindi z'ibindi bihugu, ati kubera ubushobozi bwo gukora ubutasi yifashishije ikoranabuhanga. Ati uri kundebera mu isanzure njye sinkubona, uri mu nyanja njye sindiyo, ati nibereye hano. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagerageje kandi yagaragaje ko ibyabaye muri Venezuela bishimangira ko igihe kigeze ngo Abanyafurika bunge ubumwe by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano. N'amagambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Hanyuma munyemere mbashimire kandi mwifurize kugira igitondo cyiza n'urukera rwiza. Hanyuma kandi ubwo turakomeza kujya tuganira ku makuru atandukanye, reka mbifurize kumeza rero